Uba Sanbor Shulai MLA ka 19 South Shillong constituency ulai Sngewbha da ka Tulop kabaman upanai ka bakot lailak tingka shiki Balang bat shiki dorbar Shnong kumshi benta gijing rakhe ka Christmas mat pediang sistem thmai yegine gijing le kemen advan Christmas bat New Year la penlong haka hall jong State Convention Center kepalawan ban mi khmat de kinong yalam juki Balang kirang ba Shnong kiseng samla kiseng kinte bat kwe ki bala sha khot Sngewbha haswa ban sami gijing ai Sngewbha la penlong kijing ruai de kisur jing ruai Christmas bat kijing duai hagane gesngi la yoru manot yu kek uba Sanbor ulasam ki song pisa sikiken hun Balang bat dorbar Shnong khnang ba kinyo bat pendon kam bat pat pe internet ki Shnong ki thau ki ying mane bat man ai jing rap sikitu ki baduk kumparat daging ya rakhi ya kena ka free Christmas but New Year yo shwa ya kajing tuai lagi nong yalam niam but ko kajing ya ka kubur lembaga nong yalam niam na isai belum kebe ka Balang Industrian baiklah tuai badia tu ini sebab kajing kamu jangan kajing haji sebab Christmas baca kajing ke Balang di dulu dia bukan kerja lagi Balang ya kada pre Christmas and New Year get together of harmony dengan orang berkik bukan kerang ba play baru Jesus Kristus berku yang ayam pi pada yang borok ke konsumsi ke jonga 19 South Shillong ya state megalia pada ya Ria borok koi pada haperteru borok koi bagi dia ya ka jigim Inyo yang jadi buah baik, jadi masuk masa ini buat kaya buat irakiru ya ke Christmas batu ya hak jingsuk, kajing roy kajing pa, masuk ke masa ini, kemen buat keba yo ya kajing tuai baru keba kerku yang ini mantap. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christ is born in Bethlehem. Carol angels singing glory to the newborn King. Next, since the gift hampers will be accordingly distributed in your own seat, and the Church of Jesus Christ of
to all our brother and sister, you are thinking maybe from where Sanbor is